lo meto mo tu menre jamaah yang rahmat terutama di makun raya aja mo tu lo pengasih lah kai mo bala ikut tu memang mete na pengasih ni lah kai na sa ya kan kan ai ma bala tu sih Ebo narunto ni misana manu aja ko sabara lah kai mo vada modeleku contoh nama aku mau goreng imam ko bawa Astaghfirullah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat Bilawa atau yang diwakili oleh Ibu, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Lautang, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah Macero, yang alhamdulillah jalanannya sudah mulai dikerja. Alhamdulillah kani robarakan atau 5 ruka ustaz tak tahu aku kampot tak diterima mana pak dongat tak. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan sinina teman-teman lebihku, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu jabatannya. Sekali lagi insyaallah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tersyukur maraja lori sesi arajano kong Allah taala wa pancajang nilang ipitu susung etapake aliri wa pancajang nilinewe tapake bagatung nato pada engka mak depu-depu ngariunro no pak baraka ipung Allah taala tanabodo ya depu-depu ngetae engkai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanabodo pada yalamana ki asa genangeng asa lewangeng ajapa-japangeng adisi-disingeng tepe nato pada angkal lolongeng riasenge anyamanyamengeng asalama kerilino lebih-lebih baris sorimonrino kong Allah taala. Tandria lubai masalawa nane mapasalama lori alimalabina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaji akacuer lor di mana atau bersalama rilino mati ristori monrino kong Allah taala. Alhamdulillah, yewen niwehe meskipun sudah masuk Rabiul Akhir, ya namanya peringatan merengarang. Alhamdulillah, tersyukur maraja mitai anak apota agar nak tampil napi mapamula mak baca sirah nagangkang ona padang kemana menre mapamula ke bicu lade cak dundudun cak dundung. Alhamdulillah, kani rona apota barakakna ibatama ko anu magamaiwe barakak namano pak duangan nenena riolo romai namun irongka ni mak bariala asa makaratan na hodo man tu kasi madece mana ngana apuku barakak namano pak jampata yero kani barakak na yero tolos sapai daleta tapandrengang ita pinungang ita pasikulangang ya ye mana na kemana ni hetite napi tulino mappa kario-rio ni napi kulino lebih-lebih baro upah ketak matu nari ko boleh matematika aja mona kada mondri biar makada masumba ko memaga paling tidak yero ko hure mas sampaja iarega aku togi sikolewe dena fajero na baca pak dongenge rabbi gafirli wali daya warhamhuma kama rabbayani sagira idi na to mupat ladda bu
syukur maraja ki so gini asal nak mapak ko. Iya, bene ya mu ba kabu nules bitu ni mapak ko nak ko boleh. Iya, bene mu ba katabi debu mu ba na mindo na de to biga. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, tong matana kasi tongan nupo tapi lo ni maga mariolad kami te wam eloku. Iya, wam malade eloku makawe bunga tala. Karena bodoh mana kasih yang ketemu tu wijaku mapakoro. Iya, kami ya rabbal alamin. Aja yang ucawa-ucawa ini akraban kami ucawa itu aja Pak Bini juga. Madosa gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah. Karena barakane roba jampang eta yewe ku anak apota. Aba yetu bate tak jampangi wi itu anak apota tabiara pasti tak kacuerwi nenena nabitta. Latokna nabitta. Asa ya roba balik wattunna tu latokna nabitta. Wattunna yetu melo ibajat tanga asa malebina nabitta ikoko tu mapakwe sikira-kira makwe. Letu tu makuko ya tomato itu lina bakoro tu anak apona. Engkau itu baraka kena, agak baraka kena hati dengan hati. Dia nama leperu anak apota. Kan kemana nih onahe sumangat na. Dia kagak tuh, na bego mato ya ro amanana, amanah yang dia lakukan sifatnya nabi taro bisa dipercaya, karo dipercaya kok gura kada tampil kuna. Paling tidak na ubakari waranui tomo tu amuna harga sinin nang ke hadir alhamdulillah dia itu gak masa sa dia kasih lula huram ni acara we ko si soro-soro me karo yang penting karo iba guru amana nana baraka na yero itu baraka na mana yero pura tato jangan nata asa napel la to jatu to pak guru memang ya nata labaco mi kuranu alabaco mi kuranu ren ari de cenge Allah longi ini nawa sabara ini nawa sabara lolo ngegare decing Allah tosa bara ede napi lalato jangan apota iba guru memang ni maraja sabara mamagi-magi na mana aku nabita maraja sabara ki anak alhamdulillah Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi makuko saya anak megatona tak napi anak bicu na rempan ni aga HP ambo na indo na rempan ni pacas aga. Ternyata selidiki toli itu jalan listrik. Jamaah yang rahmati. Jadi barakana ya ro listrik elektrik. Jadi kongki badangi toli mewah tojo apa listrik yang kali ini aja Jawa. Jangan aja makoro nakmu. Iya bu, foto iya benengan aku. Eko coy indo na tojang iya toja langsung. Ko paraling indo na aku tojang. Kuto di mana? Contoh. Jama, aja aja mak bantah ko tuh. Engkau nggak banyak ya sama cara amat ki aja mau bantah ki. Bapak Ibu rogi ketumpah aja kak jamaah ya deka agak masalah angka bale alhamdulillah deka agak tak liwat no tu bela na hela tu kemanya tolong mapa kasasebab buan rewa jamaah sedangkan artis munda tama ko kampung mu aja mak 2 juta pacar mewe ori bicu kipet Iko tuh. Alhamdulillah. Jadi aja sana ka jolo malotena masa mapi bayak loto. Jamaah ya supaya masuk manga itu masih si janci ki itu. Masa mapi. Iya, si masa mapi. Bapak, amak kontek kutu. Iku mana cara amak tuh? Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Jadi ekoloi rita mananunga ya rampe-ampe na te malad si sala batena tu bawa joka-joka na ekoi pasikola ko sikola agame si bawa de. Idi manibawang angka tekana asadia rodatul atwal ada. Angka tekana Aisyah ada. Langka idi ko belawa. Idi mani yang penting apa mulai bicuna. Lebih baik tapatari-tari tapasa waktu na baicuna daripada maraja bi. Apa ko maraja marisan. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak macam baca Quran. Pak niga lo lalenga ki ko boleh matematika ko boleh misalnya agasana ko boleh madam-madata tanna makadami tu tabede pegi anakna pegi apona misalnya magi na de na lalengi misalnya paling tidak na baca la ilaha illallah magi mana misalnya de manahan isangi kirita nasa sogi-sogi de manahan isangi masjid ko me aga dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang apa magi de nang ka masikola ko agama tamang pendidikan Al-Quran misalnya kakuen kemana tuh tamang pendidikan Al-Quran asal dia ko belawak ka silakan tamang pendidikan Al-Quran Muhammadiyah ada silakan ini mani bawa silakan pada mabarakah mana jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka mahajaki silakan ya mana mancaji fasidak ke mana yaitu fasidak kewe nasa nabita apa ya robale kepada masar matu si jaka mani boleh kulwe matana soy liwa pale naturungi ki pusa angka total lemma gangkau tu gangka bobua gangka kaleva angka raba-raba ki tumalemma pare tumalemma iman rasa-rasa igore Nabi Adam ya Adam elu tulungi ki kupung Allah Ta'ala liwa manyan rasa-rasanya makanya Nabi Adam si eko carane ya lo melo tulungi ki na iya pura to tapa salah sisang igore ale malabina Nabi ta ya Rasulullah elo tulungan ki kumung Allah Ta'ala liwa manyanda sarasata maka na Nabi ta sidi manibawa dawat di mewai ko agero fasidakam jadi itu sidakam mega rupana pura mema sita na Nabi ta ya Rasulullah kegewe amala kami nama saru lebih maka na Nabi ta amala kami nama saru lebih to mulengengi patame rio renwewe rilalanna watakalena padanna rupatau tegero ya Rasulullah iya naritu maka Nabi ta iya naritu fasidak kewe maka de siyewe la fotau dega aga wissa masidak kanga ya Rasulullah maka Nabi ta angka to makutana ko wirilla lenge biasa to angka to lepang pada bangsana ya onna leko pamulanga akurohe ternyata tanyaba ye bisi waliewe uhutara yoto nangkana muda koro jadi bangsa ni ro anak muda we tadampoi ka maraja de tu na wadi to lirita majaya ro anak muda maka mana hade gaga mana apa de cina butina muitana misana masula rasula raponco ya ro anak muda we muita masalana aja engka matoto kasih ake gunana bangsa nonna bene de gaga anak muda kor masula raponco unre makutana peko gani carana jaringan makalalai contoh jadi de na wadi to lirita manute ya ro bawa je tu bagon cina bawa tul ye ngarangi bape de cina te maka mana na de ga bape de cina sedangkan kolo angka bape de cina te ga bangsana cuki angka ula me tamalalana bolata tapalena jolo raba tu dena jaji kina bitto misalnya nah Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah tama sidak ke itu to lepange makutana dari padang kedua te kasih riasa sidakkan ade gaga isaje kasih masih dakkan ya Rasulullah maka de Nabi ta mulai ya ro aga gawadinga makasola ko tengana lalenge tak dampengi ka maraja bangsa ni kung kami sana lalam maja aja tatano pungoti pak pede mu pantas rasa itu tahu tar ko malempongi ola bani mataru bara cau iye dewa bunga bara cau iya eroto ewe nalanga bunga jirus di kuman kelinga si mampu ya pun maka da bama kurala iya jamaah yang rahmati dan dimuliakan Subhanahu wa taala alhamdulillah engka roto bu nalanga bunga jirus di masa alhamdulillah barakan apa dengan nama tolotang agasana bato agasana ko taulo aga kampung lotang aga kampung lotang kampung tolo kampung taulo kampung lotang Bapak rahmati alhamdulillah
Karo, barakana karo. Alhamdulillah. Itu biasa ko yoli ka macarama ko belawe. Ajar makara tak dan telo ko mana ko je. Aba bangsa ni ibu-ibu na beri kantong-kantong ma ugande motor. Makara ka aleni kasi bato do na sede merenu to kasi panitia Pak Ustaz. Taruh ni alhamdulillah tak ada nama na telo na bato do na manilatto. Alhamdulillah. Tahu ya utari mana je tu utari mana. Tapi maku kue mangoto kai pano ini karena roto na lang ako ngajirus di masa pano ini ro aja sana wakai taruh ko tu jolo je mapa ko mika tu bicu na lo malanga Bapak Ibu yang rahmati dan diberkahi subhanahu wa ta'ala alhamdulillah napi ti ari ditulis serera ki kumadeceng bangsa na idi yewe ini kamada puda punga ki yewe serera ki kumadeceng ya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat mengajak kepada kebaikan tulis serera ki komadecenge. Bukan katanya ga deceyewe koto madapu-dapunga makwewe misana. Kelalana kamalo modale pakasinga si sompungat tabadata rubatau. Malampe sungai pakasinga si sompungat tabadata rubatau. Dena wadi ki yonre sanga siba. Mate mi dena wadi nonre ki sanga siba abang kakek nane mana lanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Cepat. Enak. Ya, tiga ni macam begini. Lo meto motu mendre. Jamaah yang rahmatnya. Cek. Ya. Lainnya sih tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Angka mau apa sidak kesalayar mucawai wadamu rubatau sidak kato. Aja mu sombong aja na mentah-mentah napi mendre dalemu bah angka ana lo na bau tapa liwat-liwat na. Cek mana pak koro awarato ni sama kue ibu aja napa kina kana dale menrenre dale tangkana lo nopo na cani gili makat daw ni cakona sijin na minaso sijin pada badan na misogi nasa pada badan na sorry itu hanya titipan bro titipan boleh kumung Allah Ta'ala pelan-pelan ya mato senna ya mato rede mau ibu ya mato senna ya mato rede ya mato mati betul. Makanya jangan sombong bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara serta kuasailah. Alhamdulillah. Kalau bu, lo nama dek. Pasal lo namade jamaah yang rahmati ai masalah mi bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan engkau mau pakai salah ya Rasulullah ya Rasulullah maka dia Nabi tak membaca subhanallah sidak katoi barakana itu tak baca ngengi subhanallah cicap bawa na baca angka tanat-tanan na kolala na suruga maaga lopona 70 taon na ceneri inyara na pamatamuhon na napiti ro kotobura masampaja aja lalu na deta sikiri-sikiri ibaca alhamdulillah nasa nabi tak sidak katoy ibaca la ilaha illallah sidak katoy itu na sitongan na perlu atau ya perlu koto madang biasa tuh kong kato mada ba kita maka marako jero kasi wada ko madakai wadigi batati kawai agaro tapi taner na butukang aga bale la ilaha illallah
ternyata baca la ilaha illallah sidak ka tuh. Baka pun Allah Ta'ala sendiri maka dah. Mana kak? Ya, terima kasih. Takut dia mas malu kalau. Hah? Takut dia mati malu. Oh iya. Iya. Mega to pesanan. Hendra me wedding aman langsing Hendra kuma. Hari sore esok je. Deh, na bisa sa to sogi jadi follow lesu. Ya. Macam apa bedelanya? Ya. Bu. Jadi sampai di mana tadi? Tanero, yolo nero. Anu mero bunga-bunga mero. La ilaha illallah. Baka bunga Allah Ta'ala sendiri maka dah. Nigi tahu mapamule madisina na gangkangi malasana na gangkangi lele rimamasena pung Allah Ta'ala to lima bica lilana bacai la ilaha illallah aga nasu pung Allah Ta'ala a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima adam pengemarajaku tawamu nan ya papenyamut dena gaga bagangkan tawamu malam ada Pak Bu. Asal purami patama na naik kosi kolaga may ajan kasi malam tu tama mana kategori sidak kayaro lebih pero no ya berange yaro ko to mabere aja na puneki siba ya senge melodi aseng satu ria jangan tapat di boleh ya senge ihlas aga ya sa ihlas manyameng Papi na dinge, yaro yasang ikhlas. Contoh, angka ori, angka mamutu, angka sokong, angka talomado, baru angka ranta-ranta. Tapi jenga ka dampeng. Tentu manyama papi na dita itu maberangi. Ternyata, yasang ni manyama Mario Maranubi itu tomelo malay, Mario Maranubi itu tomak berangi. Pak maka demage, alhamdulillah ya Allah, nalotingi mi kasi tawede, anu yewelo ewa berangi. Anu madece manamwa alhamdulillah sidak ka manamwa ya jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah cuma mau maga tinuluta masidak ka tatayang ka bapele cenang kapalana taja kirsuruh masina hung Allah Ta'ala iye pamutu tae orisi baga jasan na yewe aga kome sokota kamana ni taja kikolana suruga apalana de cenna cuma kau deta sampaja tame suruga orimu si basokomu dega gunana. Memang. 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 Mukura tepe ya. Memang. Asa pak gonci ni terima sini na pak pedecenge ya itu sampaja 5 waktu itu. Pak kutana pak mula lelaki buru. Pak mula marabbuka niga buamu barakana sampajangi jamai malam mari bali makada Allahu Rabbi makutane maduanna mana biuka ya ceri cara-carana nabi ta beribadah ampe-ampe malabina nabi ta ibadana rupato makoto baribanca jilenge malam mari bali makada Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutane mataluna malaikai ma imamuka niga imamu Al-Qur'anul Karim tong ngamal kengnya kurangnya bacengnya kurang malam mai tasaka togi malangotogi angka mana mo papele cina dena tu makada itu meja tu di pasal atau ede pasal kasi ko nene ni te aja mo to di pasal isi sipo na dena dulu pasilan tulan tu makada vega agasa mafu ko mapabe manuto ya jamaah yang ralo je meka masa saja jamaah yang rahmat dan dimuliakan subhanahu wa taala alhamdulillah ya itu nama jako ya tung kepasala ya nah bapak ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah talum itu aku tanah laki buru pura ya ra malam mari bali marabbuka Allahu Rabbi ma nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma imamuka Al-Qur'anul Karim maka de malaikai atinrono pada tinrono botim parwewe muruntu onro kamina malabiri sesemu ya naritu onro illiying selesai iya mana tambah aku tanah matur beda masafi bagaimana nih? Oleh bege waram paramu makke gunallo bege waram paramu pacara mewe dondoro tona
Bangsaku. Masa ngame menyami cidi pacar aja nak kasih bangsaku. Ya kamana balaya tulis surat wede masih dah kenapa ya dengan kawasidakah. Ayo maka dah hehehe. Sorry ini bukan kaleng-kaleng bos. Kita kok cule jamaah yang rahmat. Alhamdulillah. Itu. Kemudian jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napiro sedekah. Mega rupana sedekah apalagi bangsa mana ya berang insyaallah. Mai kemana nih taja ki mana maromatuk mewaiki. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, temanya kan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang mana dikatakan takwa adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Ibego yang ina perintah ngepung Allah Ta'ala dan nia ini niri biar ina pesangka ngepung Allah Ta'ala. Iya ro ini rupa to biasa ki dan apa aja kita litapa salah madosa namanya manusia biasa tapi angka laleng naringi pung Allah Ta'ala manca jilala ya dampengi dosa tari tujungan na ya robala wanganda wattu 5 wattu agaro ibasilen naringi sampaja 5 wattu akoro tujunna wala wanganda den rule jami ngalewe de tetap salah ternyata abaraka kana naribego ya rodo sampaja mancaji lalang hiya dampung itu dosa-dosa. Nah, Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ia rotong aja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang betul-betul kita bertakwa kepada Allah, ya belaya sangesi ba angwang, akil-akil langang, pediati, lasaati, sereati, kella-kella. Pamage abinasang boleh nganda. Teka bansana, ale nama to TV ori, ale nama to maloting. Contoh. Adi? Contoh. Elo kuasa ya ridi ma TV mak itu bawa nih salawat iya tau salawat itu salawat bagona salawat bawa nih salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Deno wadiki maka kella mangua. Taisa tu taong aja jingan Nabi ta ritalai taong gaja magi na ritalla taong gaja angka tau riasa raja baraha liwa akela-akela ngana abad dirangatina tegi monro tujuna abad dirangatina raja baraha mabad di atiwi mubai riwata kalena maka da agama nama saroladi agama nama canning aku medur atana Makkah sehingga toli angka tawede komedurnya waktu itu nagangkangi raja baraha lolo kuasai tanah Makkah kode nulet kuasai loi Makkah solang. Jadi ini pada kurba tahu pada ini mak bali bola aja lalo gaga tolilo si salah pada ini mak bali bola apalagi koto matuana itaronga mani basengar bali bolewe sedangkan itaronga bali bolewe basengareng den risa makar bapa dece ga boleh na beratu jaga boleh kan ya ini bali bolewe tadang pergi kamar raja madari mega si salah gara-gara tanah si jakka papa tong aja ko tewe desa gaga namo pa desa pa lura pa babisa pa katimas na pasibu mana to pura ni banto kale na matojo kamal laboro gang kabega tanabu si sana buri banto ka na jallo si pa lura si pa desa makala nasa si si kongkola mapak itu Pendre apa laku jamaah yang rahmat alhamdulillah nena wading hey ade no wading kita lima kada tanaku hey ya ro nabi anun na bunga Allah taala angka gato sogi basila mere tanana dengaga angka gato sogi basila narangotona dengaga bos hey memangnya aja terutama di makun raya aja mutu lo pengasije lah kai mu bala
ikut tuh. Memang, mete na bang sini lah kena nasa ya kan. Kani ai ma pala to sih. Ebo. Narunto ni misana. Manu aja ko sabara lah ke mo pada modeleku. Contoh. Namo aga mo goreng imamak ko bawang. Tuh. Makurat tepat ya. Bapak ibu yang rahmati dari belakang subhanahu wa ta'ala. Aja, masa tu ni mu kompalake mu agama kada. Wah, na mega mo de kemu. Masa loko nakala, matandre tu bang kami. Aja loko nakala ro raya. Aja. Palagi kong kajabatata tapa tu ni loki maga sana mangwa tanang. Palang. Makukuen katumatu, baja sangadede aga. Aja. Ni kalau bewe tan na bali bolewe. Palagi ko to machuana. Nang katonga je tabi kami to je bali bola ina macego memang meto. Habe ya habe namo manu ina lanca mana. Iya memang abai. Hawe nama kare na bita na jauh sila surat tonga mu ya tu bali bolamu. Tega tampa na tuju mu timpa babana tangamu na jauh sila surat tonga mu ya tu. Nagangkang si batu-batu ni ajan lah bali bola. Sedangkan apa dari di masjid badari si batu-batu gara-gara warang-parang. Katubasan na nabita la yadahulul jannata qatiu de nata masuruga to ya papatunya si sompungan na badana rubatau. Bahkan Allah berfirman duribat alaihi muzlillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Matunay begaga angkat tariolo na pung Allah Taala na rekosala sedina masola asi sompungan tagilo ri pung Allah Taala iya rega si sompungan tabadata rubatau. Ya ceri ampena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya konanu kitawe sabaraki. Na carita kita we sukuruki na lama dece tani di carita tawe na badira ki ati tawe na lama dece tawe padira ki ati tanah to hidi na bejar ki tawe na lama dece tawe pejar ki tanah to hidi pak magai pupu pagarwe sanno ni rugarwe asala angkar batau na hoji toli lo solanya tina pada na rubatau toli lo magirang-kirang agana tawede toli lo male agana tawede toli nagau bawa pada na rubatau hengarangi pupu pagarwe sanno ni rugarwe hati-hati angka matu kota na kui kota baba akwana apomu malada pamatu na lolonge baga bada modele na riwatu na mubako-bako tawe malade kam manu jamaah yang rahmati dan di belakang subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan ternyata memaafkan orang sebelum meminta maaf itu lebih mulia. Sebelum kita tidur ternyata angka amalan agar meladuaki kufung Allah Ta'ala Allah Ta'ala tanah bodoh kasih nadam pengamana dosa-dosaku pada aku rufatau atau pasalang aku iwa dampang atoy kasi sininna atas salangan na padakur patolo Korea. Itu di tempat biasa leta ya sebelum matindrok. Insyaallah tanah pak pinandingnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Nulayana rawala si parengarangan lor di mana mamagi-magi na pabaraka ng Allah Taala. Ya badi sa ngasih kalatu tapi kurang dalam bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Min wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.